Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabrının 21 Cuma akşamı kunu. Biz sizlerge Ukraynada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Kiyev'de Ukrayna suvereniteti oğrunda kurashib elak olganlarının hatırası anıldı. Hakimiyet, ruhaniler ve cemaat vekilleri Kiyev'nin merkezinde toplaştı. Kok yüzü kahramanları aleyasında sükunet dakikası olup geçti. Tantanalı çiçek koyuldu ve menlik inqilabı vaktinde elak olganlar için dua okuldu. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy elak olganlarının korantalarına kurashib bar olgan soylarını muzakere etmege söz berdi. Проте будемо відверті. Açık aytsaq elak olganının hatırasını anmak için bir muzey yeterli olmaz. Hepimizge Maydan davaları takıqının keçken neticeleri gerek. Elak olganlarının korantaları ve cemaat cevabını almak gerekler. Qabatlılar ise mutlaka cezalarını çekecek. Amerika Birleşken Devletleri Евромайдан maksatlarını amelge geçirgen Ukraynalarga destek bildirdi. Bunu Ukraynada Birleşken Devletlerinin meseleleri muvaqqat vekiliyetlisi William Taylor aytdı. O Ukraynalarga menlik inqilabının 6. yılına bağışlangan video hitapını yazdı. 6 yıl evvelsi bu kunu Ukraynalar denişmeler talap etip Maydanға çıktı. Ukraynalar Avropanın gelecekini istedi. İstihatlarını, kabarcılıkını, yok etilmesini, musavillikini, İstihatlar keçirilüvü bu kolay bir şey değil. Onu yapmak için vakit, güç, gayret gerek. Bu Ukrayna için pek mühim zaman. 6 yıl evvelsi başlangan yılını, siyasatını devam etmek. Amerika Birleşken Devletleri Евромайдан maksadlarına erişmelerine destek bildirdi. Menlik ve azatlık konunu Çehya'daki Ukraynalılar da kaydetti. Çehya'daki Ukrayna elçiliği o Twitter sayfasında yazdı. Bu konu serbestlik için ne kadar bergenimizin mühim hatırlatığı. Praga'daki elçilik yanında ise Ukrayna fotoğrafı Oleksiy Furman'ın resimlerini astılar. Resimler 6 yıl evvelsi Kiyev'de meydanda olup geçken vakalarını akis etti. Gaaga'da Ukrayna denizcileri ve harbiy gemilerinin zapt etilüvü davası boyunca ilk dinlevler başlandı. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Halkara Mahkemesi geçken sene noyabr ayında Rusya zapt etken Ukrayna harbiy deniz kuvvetleri uç gemisinin ve 24 ekipaj azasının teyilmemezliği bozuluvu hakkında davаны baqa. Dinlevler vaktinde dava ne kadar vakit bakılacağı ve malumatı açık erişim olacağı ya da olmayacağı hakkında karar alınacak. Bu prosedura dinlevleri olar 2 gün kapalı tarzda devam edecek. Zapt etilgen Ukrayna'nın Berodyansk ve Nikopol katerleri ve yanı kapı bukserinden Ruslar sındırıp algan şeylerinin cedveli peyda oldu. Gemilerinin uçunda radiostansiyalar satelit alakası gemilerini aynılagan teçhizatlar alıngan. Bundan gayrı ekipajlarının şahsi silahları, harbiy yedekler ve ateşni idare etken sistemalar. Oznevbetinde Rusya Federal Teleküsüzlük Hizmeti Ukraynaga teslim etilgen gemiler yaxşı alda ve çalışkan santexnikanen berildi deb bildirdi. İdare gemiler Kırım yalısından Ochakevge bukserlev vaqtında böyle alga ketirildi deb iddia etdi. Ukrayna prezidenti Rusiyadan Ukrayna mal mulkunun qaytarılmasını talap eteceğini bildirdi. Я побачив стан, буде розслідування. Men gemilerin alını gördüm, takık olacak. Teşkilatlarını gördümüz. Biz mutlaka Rusya tarafına müracaat etip, alıngan teçhizatlarının qaytarılmasını talap edecekmiz. Bu Nili Voronchenko'nun tamir hakkında laf ettik. 3 ay gerek. Sonra olar kine iş için yararlı olacak.
30 сенелері Совет Акимияты юзлерже Украина эдипі ресамы чалғыжы режиссерове фельсефеджіні басқаларға ұғыратты. Зеялыларны тақып етув Сталин режимі таздықлаған ижад жерянларындан ғайры қалған эпосыны yok етті. Залымлықның ән yüksek дәрежесі сандрамақ айрағында Украина элитасының атып өлдірі болды. Оны аселет октябрь инқилабы йыллығына бағышладылар. Бұл вақиға тарихта құршынланған неsil деп айтыла. Тәфсилатлыжа өлдірі мирас лейхасында. Татьяна Крушельницкая ескі бір Украин сойының тұрынларынан бірісідір. Кечкен асырының 30-шы сенелерінде айлесі Украина Шуралар социалистик жүмхуретінің медениеті инкишаф етмек үшін Львивден Харкивге көшіп келді. Менің дедем Антон Украина үшін çalışmaға пек істейді. О ватан перверлік рухында тәрбиеленді. Социалистик олса біле Украинаны құрмаға істеді. Бұл қарар Крушельницкілер үшін ал етіджі олды. 1934 сенесі Совет Акиметі Татьянаның қардбабасы шайры ве драматург Иванны ве оның ағасы языжы ве терджиман тарасыны құршун жезасына махкүм етті. Айнысы айле башы Антон Крушельницкінің башына келді. 1938 сенеге бұл суретте олғанларының аман-аман ич бірі сақ қалмады. Қартанам оғыллары Иван ве Тарас атып өлдірілген сон чоққа бармай өлді. Қалған балалары да өлдірілді. Олар Соловка ерді жезасыны чектілер. Дедем Антон ве оның әке оғылы 37 сенесі, қызы 38 сенесі атып өлдірілді. Татьянаның анасы о заман сақ қалды. О 9 yaşında еді. О дәвірді халқлар хейнлерінің баласы олмаған насыл еді. Дегер балалары насыл давранды. Анам сақ қалғаны мужизедір. Львивден көчіп кетмеге етіштірмеген бетам қызыл хач ярдымынен анамны анда алды. Совет Акимиетінің басқыларына шу йыллары 100-ге қадар ижади элита темсилчилері оғрады. О заман Украина медениеті ilk адымлар атып башлаған еді ве чешетлікнен башқалардан айырла еді. Бұ амелдекі режимге келішмейді. Зиялыларны уйдырылған давалар ярдымынен yok etмеге қарар алынды. Могли написати там. Украин буржуа шовинисты деп язайдылар. Кемерде сақ сол бір тәшкилат ақында язылайды. Не олғаны белі дегіл. Базада медени арбапларны о заман олған сияси эснасларға алы қадар етейділер. Мисал оларақ адам тракцист фаалиятынен орашты деп язайдылар. İlk құрбанларından бірі Микола Хвилевый oldu. Yazıcılarının takip edilmesine dayanıp olamadı ve o'zini o'ldirdi. 33 senesi mayısın 14'ünde iki mektup yaza. Bir denese öge kızı Любовь için. Ondan yapacak hareketi için afu soray. İkinci mektup zenadaşlarına, akimiyetke ve bütün cemiyetke. Yazı dostu yazıcı Михайло Яловыйның apıske alınması, bütün nasilinin atıp öldürülüvü. 30-cı senelerin ortasında medeniyet erbablarını kutlevi tarzda yakalamaya ve lagerlerge yollamağa başladılar. Bazı yazıcılar sürgün yerlerde icat etmeye tırıştı. Ama yazık ki işler saklanıp kalmadı. Лагерь müdüriyeti Irkun tintuvler keçireydi. Eğer bir şey tapılsa, müdetke da 10-20 yıl koşaydılar. 1937 senesi davalar gayırdan bakıp çıkıldı. Ukrayn ziyallarını 100'den ziyade vekili kurşun cezasına mahkum etildi. Лесь Курбас, Микола Куліш, Валеріан Підмогильний, Михайло Яловий ve diğerleri. Найбільший такий сплеск. Әнчоқ атып өлдіровлер Улу Октябрь инқилабының 20-ші йылығына бағышланды. Adamlarını Kareliyada sandırmak ayrılganda öldüre ediler. Kutlevi ölüm cezası berilgen yer tek Sovet birligi dağılgan son meydanға çıkartıldı. 97 senесінің sonunda anamnen anda oldық. O vaqt qar yağdı ve şu qar atıp öldürülgen çukurlarının çevre sızığına sarıp aldı. Olar ormanda dolu edi, sonsuz. 30-cı senelerde Ukrayna elitasının yok etülüvü medeniyet mirasını toxtattı ve Ukrayna 1000'den ziyade ziyalısız kaldırıldı. Yuliya Krючкова, Yuliya Bil, Dmitriy Borsh, İmran Hüseyinov, UATV.
Калифорнияда қар яғы Америка елетінің және бонды да базары тұсы күні 33 дереже sıcak еді. Бірқач күнден соң sıcak яране яғмур, бұрчақ, елве қар келді. Ярамай ава себебінден yollarda нақлият бұқырана. Базы ерлер тайлаққа чеварылды. Айдавчыларға yollarda мұқайт олмаға тәвсие етелер. Ерлер дағы лыжа курорты есе қар яғмасына қувана. Метеорологлар бу авайлетті бір айдан берлі олған орман янгынларнен көрешмеге ярдым етежегіне үміт еті. Урметлі серджілер, бу дақиқаға бу сонки хаберамасыды дады чо хаберлерінің сізлер UA TV.UA сайтымызда оқи білесіңіз. UA TV-лі олыны созынызге мұқайт олыны сағлықнен қалыныз ярынға қадар иншаллах көрішкенде.